Hello, good morning family members. Kini gase shitin bachete aro achi aishide moi itu iman moina bachete achi adu ala karni noi phone moi la video upload kro na para tu moi phone olop effect ase itu ba moi upload kro na pare holebi achi tu ekta mon na pungcha prahi ekta apun khan ke kiba ekta share group ko na moi itu vlog tu banaside sabi mokan itu cemetery chala road thakise de itu cemetery chala road itu thakise to ita to itu line slip chai jaise to ita to manu achanak mori kina manu hoilebi cemetery te cement balu loi jawole beshi tok pa ase to Kifri mokan itu Kifri district te ase to Kifri te leader kiman jun ase morom bra mokan public laga side pra apun khan ke request kura ase morom bra itu laga rasta tu banai dile phal hobo koi kena itu apun khan ke janai di ase kile goise gole beshi tok pa ase rasta te cement balur stock kur rakhibo aro pokhi kena itu cemetery beshi tur ase tade loi ja tu beshi tok pai de guys to sabi moi ida dikhabo beshi din lagawole para nai hole moi la phone kiri kena phangise to upai nai aji kamai kena kha manu ha bra itu panawol bi na pare kinibol bi na pare eniga la suggestion de ase to moi aro mokan kundu chaka bra pokhi kena loi ja ase itibi apun khan ke dikhai dibo de sabi mokan beshi tur bra pokhi ase de aro babare mamli tok pa ase no sai itu rasta te bi gari namiwol na pare namiwol tu pare hole bi mati andar ba pura phangi kina ase sabi itu bra yade bra iniga pokhi ase mokan to moi laga Kifri de kiman jun leader ami khan la leader khan ase mokan public la side pra apun khan ke request kura ase morom bra cemetery la rasta itu to banai dile beshi khushi pabo koi kena itu apun khan ke request kura ase to khali achi to kiba beshi important garni bi no hole bi itui apun khan ke ekbar message pongchai dibo koi kena itu ahala ase to guys to time phal dem de lokrubo bye bye